Kublaya pi, man kapara, try Jesus Christ. Instang ikan ni kecing pusan cengi, agar tengok pa berkun, mersem bakui. Amen. Ha kan ni kapur ni pe nak gospel ke Matius nong besipau. Kit kat lai punyau, aduk lai pu kendai. Uta ubakam I yalau kapa ne laka kami banyanga umdawa banlong ujonga. Uta ubakam I yalau kun ne ka kun banyanga umdawa banlong ujonga. Uta ubomba yalaga ding puna bat ubombu dianga umdawa banlong ujonga. Jar patengkai yalaga jing im undu yaka. Jaru bapa yalaga jing im nakapenta jonga untengkai yaka. Ke gospel jong try. Jing roh ya make Chris. Kan men ko para. Tungini pusan ya kani ke bau Jisu ulak keren. Hato ngilak ongu ne em ya kani kajing ong jong Jisu. Ban kam I ya u ban ya lau kpa ban ya la kakemi ban ya la kikun ban ya la katengah. Hang di syam la thok ispan katengah ri u Lukas kalau nong kepakat sau u thok syapang kumno ban I duna adi la katengah ru. Dengan pulih kumne na dekat ke arpun riu Lukas kat sau arpun riu jar ubawan syanga umla banlong usendan jonga lemda u isi yalau kupa yala kakemi yala katengah badila kikun yala kihenmen para bat yala dehi de wat yala deru ngi di banlong kiba e kamduna ngi ban kam e ya utrai wat ban yala deru. Dan markata ngin kili yala de hato ngilak ungu ne em ya kane kaktin. Habun sin ha ka jing im lada ngi pej ngi yet ha ka jing adai jongi bat u Jisu utrai ken rad jongi ubalong unong pen im jongi ya ubalawan syaka pertei ban long breu ban sim ya kapap kasang jong jing long breu ban wan ra biang ya ka original justice but original innocence. Ini ya kata ke jinglong kebolilui kepala don habas dang habala tau ya ubreu bat ya ke jinglong hok ya ke ba ubreu ula don habenang sedang ba ublei ula tau ya u. Tengi pat hatu ngi sngau bang ngi biang ni hatu ngi dunan em hakani kebenta. O Jisu ong utawa kam I jalau kepa banyanga umrawa banlong ujonga. Here ko amen ko para bun sin abangi duai ngilai syau Jisu bat ngi ong ngilong kijong me. Te Henry hatu ngilong sisan em kijong Jisu. Jisu ubu ya kane ke kendon ban long kijong u sisa ngide ban isi wat ya la ke jong ke jing im. Rela ngila nyale ban pelaj im ya kene ke jing im met ke jongi. Kapen iba ngi long ki bakam I ya la ke jong ke jing im met ha kene ke pertei ban ya u Jisu. Ke jing I ya u Jisu kamut bangin kentai ya lade. Bangin len lade. Dah kepangile kumta u Jisu wong ba ngin satingkai yala ke jing im. Namar ngile ia kata nak kepentau Jisu. Bat ke jing hikai jung u kalong ke ba kam klain namar ba mauhi dalade ule dakakam. Nak kepenta ban pen im yangi ula syayab hakamet ke balong kumangi. Ay ublei umla aban yam.
Henry ublei uwan ban penyap ya kata kepadon hangi kepakang lad yangi bandon ya ublei barabor bat junom. Te kohon ko para kene kajing khot jung jisu yangi iwei pa iwei bangin kam ya u ban ya ki baro. Kamut ba ngin ngin kretno ya kimikik pa ya kikun ya katengah. Henry jisu wang bu ningkong yanga nang tabaar sadon maki. Ya kene kepabun sin ngile mar kongpong. Ngibu ningkong ya kiba ya day bat ngi bat ya u jisu ubalong kajing imhi kajongi ngibu ya u kam hadin. Padai nak kene kadau haba ngi pet ya la kajongi jing im. Panyong hato ngam ju duai, hato ngam ju lech siying mane, kambiang ban ngilek tang kumta. Namar kadonut jongi kamdon ningkong haublei. Kadonut jongi haba ngilek siying mane, ngilek banduai, kalong bangin yo jing mentoi, ha kalong met. Te kajing ade jongi berublei, ka long kapom day lupa na du kajing temu bangi lech sya kajing duai ni lech sya yeng mane sya kajing yaseng sya kajing kenyayo kharis sya ka mas bakoi te kajing temu jungi hapa kamlong ka papet kumta te kane ka pen I ka ka badon ha ka donut jungi mar ublei ha kajing adai bangi kiburi upet ya ka donut jungi om ya kajing le jungi Hoi ha kajing bishar bakhadu kedai kajing le jongi ya kapaan sa bishar yang ihi kajing le jongi hi kan bishar yang ihi rek kepami na kajing le jongi rek kata kepadon ha kadonut jongi dadai na kane kadau udabit hajing ruai sam san puwei rothak ledai ula ruai ula ut haublei dot nut bathmai to thau try. Tingiru to ingin pan ya kene keju nau try jisu. Ubalap wan ban pentemai yang kibriu. To sya po jisu un pentemai ya kajing im jongi. Bat ba un pentemai ya kadonut jongi. Namaru jisu hi uhikai hangno kadonut jongi hangta kadon kajing penlong belai ya kata. Dan berkata, kum kawe ka tes, pilak ban tes ye lade. Hatau ublei, ujisu, omen simboko ulang ningkong dan emak im jongpi. Tapa pilek ya kena ka tes lenda ke bagi kimiyet bat pusuan ialah kajong kajing le man kasing. Haka porman step Maria kendit. Ya ka bat yano piken mau. Lada pisem papikin mau yau blei, bat piong kala step, mela sumar yang aingu emeko blei, te pilale ya kapa penseng bahayo try. Hari Maria came and step, pisem ko mobile, pi check ya ki message, ya ki Instagram, ya ki Facebook, ya ki WhatsApp. But gitu kiba share pin mi video bikin page ya ki status jengki. Along kumno, kat no likes, kat no dislike. Ladangi siam bangi lek kum kini kamut ngim lek ya kata ke bau jisu wong ban it ningkong ya u ban kam it ya u ban ya kiwe pat te kon men ko para to ngin sa skoria kanika ktin ke jong jisu ban kam it ya u ban ya lau kpa neka kemi tikumta lene ban ya kikun ya katinga kanang bangin dub dawa bangin long ki jong u jisu ukwa yangi ban long kawe bat u deina kaneka daw uwan ban long Immanuel kamut ublei bat ngi uwan ban syong ban sa bat ngi kam tam lele u jisu uwan halade daladehi ban long ukpu bangin dubam
ukpu baim om dei uno ukpu baim bat ulabu ya kileng do ban penlong ukpu baim ya ukpu bat kasnam baim ya kawain tang habadon kileng do tang habadon ke jingkinya ngila banyo yo Jisu u Immanuel bat ngi ditungin bu ya une u Immanuel hakmat bat ubaningkong hakijing im jongi bat ngin sa long shisha ki jong u kinong buat jong u bat kawe ke bakame kalong ba ngin om tingkai ya la ka jong jing im ladang ilong ki bat tingkai ya la ka jong jing im ngin sadu ya ka wong Jisu di ko men ka para wai ba kini kitin ki bang yasngo ka ni kesngi bang puson na kini kesngi kin ai men sim yangi bangin le khamba nakaba ngilai jule ba ngin le khamba utrai un kerku yangi iwe pa iwe ha kerteng pa kun men sim ba koi amen